I pozdrav drugari, dobrošli u novu epizodu Crazy Pen Channel. Danas igramo CSGO. Ovo malo previše glasno pa da smanjimo. Ja sam inače counter terorist. Ja teroriziram sve ovi. Metnuo sam na hard. Pa sam trebao na ekspert, ali ne vezi. Šta ćeš? Jesmo tu dočeku. Igrat ćemo s AWP-om. Nešto mi je AWP dobar u zadnjim vremenima. Znači darim bubrege s AWP-om. Znači puknem ga kroz zid i u glavu. Ako on prođe. Kod mene lik. Znači on je puku onda ja sam bio ali ga otkao. Ja sam bio ovako ovdje. Ja sam ovako trčao. Lik je valjda kroz ovaj zid pogodio me u glavu, ali onda skroz. Znači, ja sam zinu, kušaran. Kad me lik upucao. Još u glavu, halo. Ovdje skroz i kroz zid, ako. Ja sam puno vidim onaj metak. Metak valjda prošao. Nije valjda prošao nego prošao. Ne možem ovako kad nije niđe nikog. Znači ja ih tražim 30 godina. Gledaj. Ja volim u pušku, a mi je najdraža puška. Viš ovako, mogu sam sad kroz tebe. Ovako. Ne mre sliđa. Pojačani su mi previše zvuči pa ću malo smanjiti. Ovako, se baš ne čuje toliko. Imam kokoš terorista. Evo ga još jedan kokoš terorista. Hop, tako ću zaklat. Na panju. Izgleda tako smiješ. Pa jesi noob. Jesi noob. Samo si noob. Ja dok nategnem trebam 30 godina. U AWP. Je to onaj scout. Kad igram ovi counter terorista, nigdje teroristi. Kad igram teroristi, znači samo oni imaju. Znači niđe ovi counter terorista. To je meni glupo. Znači niđe ih. Nekad mi se poredaju jedan iza drugog. A sad ne mreš ni naći. Ja volim ovaj pištolj. Ovo mi je najjači pištolj. I Deagle. Deagle vam previše puca. Previše on tu pukne, odletiš. Tu. Ako ovdje. Ali ovaj brzo puca. A jak je. Zato ima nije kod Deagle, da je kod Deagle, joj. Bio bi najjači. A ovo je dosta precizan. Riješiti se onog, sad ovog. Znamo sam da će me tu dočekat. Jaj, samo, šta ima? Šta ima kod tebe? Živ, je zdrav. Ovo ovaj nić. Opet. Znači da vam se sviđa ovaj serijal CSGO, ako vam se sviđa ostavite like da znam da li da nastavim. Znači novi serijal sa CSGO-om gdje mi isprobavamo sva oružja u igrici i sva i pištolje i igrat ćemo s noževima samo. Biće preteško s nožem, ali nisam ja kriv. Kako je osjetio metak pa se krenuo. Osjetio ga je bol. Dam da pukne on mene ubi. To nije fair. Život nije fair.
Pošto su mi isključili internet. Jebujem bobu. Isključili mi internet. Tamo da trebam pričati s djetom na Skype. Igrat. Skype ušte snimat. Srano moji. Kako ga nisam pogodio? Ovo je neki haker. Da, pogodi ga. Moj kill trebao biti. Tako maznu kill. To njega ubio 1 sekundu kasnije puk. Njega ubio ja tu. Pogledam nogu. Ja sam ga otkobu. Inače snimio sam epizodu kako zove. No scoop. Kad se sjetim reći ću vam. Sačekaj malo. Minecraft preživljavanje, ja zaboravio. Nisam morao izlaziti, ali malo sam topirao dok se ne sjetim. Ne dužni video. Znači 2 put ga uglao, pogodim ne ništa. I ovo isto je ekstra pištolj. Znači jedan od mojih najdražih. Samo ima malo metak, to je problem. Ali dosta jak. Ako ti snaš. Nisam ga nije vidio. Minecraft preživljavanje. Sam snimio. Ono smo kopali. Napravili full iron. I ja mislim da će ovaj prije izaći video, pošto kraće će trajati. Ne si mislio. Ali znam uvijek da će nam duži. Znači to je taj kill. Kroz ovo i u glavu. Još pištolj. Let's go bitch. Kada se što neko nije bio ovdje. Znači u glavu ga pogodio ko niko. Desert Eagle. Ajmo s Eagle. Tako. Eagle. Ajde pogledaj. Ali je previše jak. Samo. Stani. Malo kad pukneš on vam odleti pa se vrati. Moraš stajati, ne možeš. Ne možeš. Poš umrijet. Nikad nije ga pogodit. Poginuo je. Hop. Desert Eagle. Tu. Pištolji nisu baš toliko jaki, ali zato imaju puno metaka. Pa dobro, ima i 2, svako ima po 20 metaka, to 40, pa zato ima puno. Ja. Oho. Nisi mi mogu do sad ubit. Kad me nisi mogu do sad ubit, ja sam te mogu. I ubio sam te. Let's go bitch. Da ovako lika. Poješ glavi. Nije ovaj loš pištolj. Stvari svi su pištolji dobri. Što sam rekao, svi pištolji su pre-OP. Stani. Eto ga. Još ono, stani. AK-47. AK-47. Just. Znači ja samo mogu ovako pucati da ga ne pogodim. Eto. Kako sam lijep. Kako imam 32 kila.
Ajde, eto, odigrali smo jednu partiju. Brzo mi prođe ova partija. I nešto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vas se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!